BJP asong pen MP candidate Ramor Singh Piso pan tangtong party rapen vote kerek ratame pike padopon jang yache kone pipeline talk share di BJP asong pen MP candidate Ramor Singh Piso pan tangtong party rapen vote kerek ratame pike padopon labangso vote kerek ratame pike paman ponalong party no promos konsul CM Dr. Kuliram Ronghang IM Soljorong party Mokut Montu MEC Sorbon Talingka IM Lonsing Tron MEC Mongwirong IM Neki Horan Singh BJP East Carbino District Committee President Roland Kelim BJP asong pen MP candidate Ramor Singh Piso UDC Chairperson Kiran Kilapen BJP asong dan Kiran Kiram kategori tumcutong tungsik bangso ratame pialong RDCP don bangso vote kerek ratame pialong kaninche pon kenon kiranji Lok Sabha MP election along posong ji grong dong avot ben BJP asong pen MP hoilong kachipai ponji ma putak sinje pon labenon kiranji jang leche kun member atobali idong amirajan long vote kirat grong dong avot ben MP hoilong Ramor Singh Piso pan aidon lona lapen BJP asong pen MP hoilong agade karbinol ansi kachikora mokyan pon popusi bangso vote kerek ratame pialong ninje pon Bokajan pen Lawrence Lake Loti ki minus karbiang long son kiru namai long PSLC Bharat Rock thongkera si Bharat Rock thongkera isi laben ke Aam Aadmi Party angrum pet pen Bharat Rock si suse abang tuang pietum pini BJP long chipra abdullah dak local MEC laben ke dak BJP party tum ke claim ke dam set Narendra Modi apan uthor Prime Minister Peman Thuji apan ongduma voten Ramor Singh Piso apan vote kapilong ye pan selang tum cerap jetu dunlo la sinil tum date kolon ninga klongket la selang tum pan Ditum kita ngamai dakyat kali diopani konsensi pencenglok kalau ngaprek kami pilih PSLC lebih Kongres lebih ke Aam Aadmi Party latum ci open si pai independent me thorum tame BJP party lo aja Lagi saat ini kena proyek tulang lebih